Onjoria aria marutagira wira wao thoko-ini ya Mudavadi tauni-ini ya Nyeri matinda makirurungana kuregana na mubango wa kumomora thoko ino iria ikoretwo ari mwihoko wao. Kiria kimararakite ni ati matire maronio kuria magutumira kugikinyanira ati thoko ino ni kumomoro, no nao atongoria makiuga ni magwetha kihonia gia gutuithania ndũgamano ino niguo kugitira thirikari ya kaunti ya Nyeri gute muigana wa ciringi milioni 320 iria ithukiirwo waki wayo. Tulikuwa tumepanga mkutano leo saa 4 na viongozi wenu wa soko na MP na governor, lakini kuna vile imefanyika haijakuwa hivyo. Nataka munipatie viongozi wenu, nikae na wao kwa boardroom yangu, nisikie maoni yenu iko namna gani. Tuelewane kwamba namna ambavyo nyinyi mnavyofanya, kulikuwa na mambo kama haya pale Othaya, na mimi mwenyewe nilichukua jukumu langu kwenda paka pale Othaya, tukakaa chini, tukapanga mipangilio vile tulipanga, na ndio maana shughuli inaendelea kule. Kuna hii yenu ambayo naona imewaleta hapa kwenu, mimi nataka tu nisikize, nipate maoni ya wachache wenu. Onjoria ya ihinda-ini riu maugite matia kuruhanirio hindi iria mubango wa gwakwo gwa thoko ino wakinyanagirio. Tutiikarire thi tugika public participation kuguru andu aria meguko maroria atiriri ni to nyendagia ndina mukawa ri ungiaka nyendagia ngora cia nguo ri ungiari na M-Pesa ri ungiarendia thimu ri ungia na githiri nduka icio ikomomorwo maukoro makienderia ku twina atongoria thiini wa Nyeri hindi ya meka campaign maturaga ni maragitwakira thoko yes na tukauga ni wega no maturaga police garage niyo magatuthariria moke matwakire thoko hau nigetha andu itu mona gwa kurutira we riu turakiuria atiriri kai tutagikiamba tugiakirwo thoko kuu tweragirwo police garage andu itu mathamio matwarirwo kuo. Onjoria marauga riri ti ihinda riagiriru ria thoko iyo gwakwo weru kuona kaunti ya Nyeri irigite kumihingura miaka 3 mihituku. Ngithi ati thoko irakirwo miaka 3 mihituku ni orenda ninge guka gwaka ringi thoko ino ti ati na thina ungi ona mbeca icio na tukugaga atiriri ko marokire thoko matwire ati thoko amendiaga mathina moke matwire atiriri twina mbeca fulani mungienda ati tumwikire. I think 2 years back nindi irakoretwo ya kwa thoko yo ni njeru riu uguo maroka gutwira ati matwakire modern thoko tujikiri macio ni mawira mahitukitwo ni mahinda. Tuendelee ama tuendelee? Hindi ya gutirihwo gwa icera riake kiumia kihituku, President William Ruto ni weranire gwakwo gwa thoko iyo guku onjorithia ya makiuga utongoria wa Nyeri ndwa makuruhanirie niguo gukinyaniria gwakwo gwa thoko ino. Hatire bata wa korwa mbeca ire haha aria mako tutikwenda ni county nyingi muno ni constituency nyingi muno ingenda mbeca ici. Turi na nginya mweri wa gatandatu mbere ya mwaka uyu wa mbeca wa thirikari uthire, either twamukire mbeca icio na tuhuthire kana turege. Undu wa keri angikorwo thaya ni marahotire kuona kiwanja kieru haria thoko o iyo iretwo Mudavadi gwakwo ri ona guku Nyeri tauni turi na iwanja. Ngiribotera Kameme TV kuma tauni-ini ya Nyeri njitagwo Wahu wa Ngugi.